yanjye ya Tutekiki nk'uko bisanzwe, link yo kwiyandikisha ku ma airdrop mba nabahaye uyisanga muri comment ya mbere, niho usanga link yo kwiyandikisha. Mbere yuko dukomeza iyi video, ni uburyo ni robot cyangwa se ni USDT for free, ni USDT iri gutanga amafaranga, ni amadolari nyine bari gutanga ku muntu wakoze ibi ngibi ngiye kukwereka muri iyi video. Link yo kwiyandikisha urayisanga muri description, urayisanga muri description cyangwa se uyisange muri comment ya mbere, ariko muri go menshi nuko urayisanga muri comment ya mbere. Nk'uko bisanzwe iyi ikorerwa muri Telegram gusa, udafite Telegram ntago wayikora. Nk'uko bisanzwe numara gukanda kuri iyo link yanjye urayinjira aho nameze gutya, don't miss your free USDT easy to claim fast to earn, start now grow your crypto income. Okay, ngira ngo murabibona yuko bari kutubwira ngo iyi ni robot ishobora kuguhereza ama USDT y'ubuntu, igiye kukwereka ibintu urakora. Urahita dukanda hano kuri start, ukimara kugera wamaze gukanda kuri iyo link iri muri description, ngira ngo ukibibona urabona yuko bahise bamereza amadolari 20, cyangwa urabibona ko bamaye amadolari 20 y'ubuntu. None kugira ngo ntangire ndaza joininge izi noza zabo, izi blockchain zabo, ndaza nama group yabo ugenda joininga. Tumara kuyikandaho uraza unakande hano ku yindi, kugira ngo rero mutibeshya. Urabona yuko reka nze ntongere nsubire inyuma, ngira ngo urabona yuko nimza nkakanda hano kuri continue, iyo umaze kuba following ukandaga hano kuri connected. Iyo umaze gukanda kuri connected bihitaga bakwereka niba wasoje kubigera, ukahita ubibona. N'ubundi utajoyininze izi ntuzi uko ari eshatu izi ngizi, iyo utazijoyininze ntiwakwinjira ngo bikunde. Urabona njye nari nsigaje imwe, ariko ninkanda connected ngira ngo urabona yuko byahise bikunda. Urabibona hano hejuru ko bahise baduhereza ngo niyo USDT robot mining bot. Urabona iyi free USDT instant withdraw, itaho unabikuza. Urabona yuko invitation bonus amadolari 25 yitumiyemo umuntu, cyangwa urabibona ahangaha, ngira ngo urabibona withdraw your USDT straight to your wallet, birahita bijya muri wallet yawe. Noneho hari nk'ukuntu aya manoza aba ari menshi, hari ama airdrop nk'aya ngaya menshi aba ari scam. Noneho ngiye kukwereka uburyo iyi ngiyi yo atari scam ikora. Urabona nituza ahangaha kuri blockchain mask, ahangaha guca, ahangaha ni uburyo abari kubikuramo ukuntu biri kugenda. Ngira ngo urabona yuko reba nk'uyu nguyu mu kanya saa 12:54 abikuyemo 1959 by'amadolari. Nyine kugira ngo nkwereke ibi ngibi biri seriye, dore transaction yayo tugiye kuyireba muri Tron yayo, turebe mbese ibi ngibi byakozwe. Iyi link iyo usanze iri success, iyi transaction iba yamugezeho. Turaza dukande open, turebe koko ibi biceri biri kumugeraho cyangwa ni bya scam byacu usangaga scam biri hanze ahangaha. Ariko iyi ngiyo irakora, ni original, nawe nakubwira ngo ni scam. Amafaranga yawe iyo umaze kuyakorera uyasangaho rwose. Okay guys, ngira ngo urabona yuko transaction tumaze kuyigeramo. Ahangaha bakwereka isaha n'itariki iyo transaction yabaye. Ngira ngo urabona yuko hashize iminota 3 uyu nguyu amaze kuyakira 1959 y'amadolari niyo yakira. Dore avuye kuri wallet kuri iyi ngiyi, urabona yuko yabaye success ndetse yabaye confirmed. Murabibona ahangaha amafaranga arabikurika, kandi buri kubikuya ku kanya amafaranga yawe ahita kugeraho. Nk'uko bisanzwe rero kadusubire muri ntuza yacu dukomeze turebe uburyo turakuramo aya mafaranga, aya ma USDT. Ngira ngo urabibona ahangaha, ninza ngakanda kwa kano, ahangaha tureta dusanga ahangaha ngo USDT balance, referral erana, claim reward, my erana.
ahangaha ni uburyo bwo gukoreramo amafaranga, ariko ahangaha tw'uburyo turakoresha ni ubu buryo bwa rifera. Ubu bw'abarifera nibwo bwiza kandi nibwo bufite amafaranga menshi. Tumiramo umuntu umwe kugira ngo ahangaha wabibonye ko ari amadolari 25, kubikuraho byibuze ugomba kuba ufite umaze kugira amadolari 400. Amadolari 400 ubikura kugira ngo akugereho. Niyo ubikura noneho nuza ugakanda hano ahangaha kuri USDT balance, kugira ngo urabona yuko y'amadolari 10 yacu niyo ahari. Urabona ko ari ahari, nta muyuza n'umwe dufite. Rero kugira ngo ujye urasubira inyuma, urahita uza hano kuri home, umara gukanda home. Ukimara gukanda home uhita ubona link yawe, urayikoraho ukayikopiya. Iyi ngiyi niyo uhereza abantu, hanyuma bamara kwandikisha ukahita ubona bonus yawe y'amadolari 25. Kugira ngo urabona yuko n'uburyo bwo kubikuzamo nabwo buba buhari. Uburyo bwo kubikuzamo video yawe nayo ndi buze kuyibakorera, ndi kubereka n'uburyo bwo kubikura turene mbese n'ukuntu n'uburyo wa settingamo iyo wallet. Ndabikora muri video mu kanya ikurikira, nayo urahita uyibona. Wowe upfa kuba wakoze subscribe kuri channel yanjye kugira ngo ubashe kugenda ubibona. Okay, ngira ngo urabona yuko nanga hari n'ubundi buryo bwa start mining. Iyo umaze gukanda kuri start mining bakwereka uburyo bwinshi bwo burisha ubu ngubu, ariko twe turakoresha burabwo ubuntu. Kugira ngo urabona yuko ubu ngubu mining price na ubura amadolari 25, neno speed yo kumininga ikaba 500 TH. Ukumva noneho ikintu gitangaje, iyo washoye anga 25 daily earning ukorera amadolari 60 ya buri 61 ya buri munsi mu cyumweru, na amadolari 425 uba umaze gukorera icyumweru kimwe. Kumva icyo kintu. Okay, ako twe ntabwo twaje kureba ubu ngubu bwo kwishura, turi kureba buno bw'ubuntu gusa. Turi kureba buno bw'ubuntu gusa. Ngira ngo urabona yuko nituza tugakanda hano ahangaha kuri claim, ahangaha bahita bakubwira ngo irana between ya 0.0 kugeza ku madolari 100 buri minota 60. Ubwo ni buri saha. Buri saha uzajya ubona muza yawe return each hour to keep boost your balance. Kuri balance yawe rero uyu aje kuri faucet yako, abantu bazi faucet pay, hanga amafaranga niwe bahita bayohereza, kandi ngira ngo babizi ko uhita uyabikura. Yakubwira ati ngushiramo, hanga bahita bakubwira ngo ngushiremo email uzaje urakirira iyo bonus yandikishije kuri faucet pay yawe. Wowe niba utari wandikije muri faucet pay urahita uzana kuri sign up, hanyuma ukanda no kuri open. Okay, numara gukanda no kuri open ni wowe uri buze gusanga, urasanga uburyo bwo kwiyandikisha. Ngira ngo urabona yuko iyi ni faucet pay nuko nguko ikora. Ugakanda hano kuri user dashboard, tuzo kandi hano utu turongo dutatu. Sorry, ako ngiye faucet yanjye ndayifite. Wowe nyine ni faucet ugomba kugerageza. Ngo urabona yuko uyu munsi nakiriye received today. Ngira ngo urabona yuko nakiriye amanoza 2, nakiriye 2 uyu munsi mu point 5. Ngira ngo urabibona neza cyane. Aya ngaya niyo nakoreye, nubwo ari makeya cyane, ariko nyine iyo urakireminga buri saha barayaguha. Ako ibyiza turakoresha ubu buryo bwo gutumira, nibwo burimo amafaranga menshi ukahita unabikura ku kanya. Okay guys, none wowe niba iyi mining ugiye kuyikora, wowe ushaka abantu utumira muri Telegram yawe, ubundi amadolari 400 ufite abantu bangaye 10 watumiye, no kwita ubikoza ku kanya gusa.